sedang tingginya pai syakimat berkongsan. Kiu ka jingkot na kajimpang COVID-19 hakari syaka prapulai poin sanlai na kashispa. Lada bati kam temai ya kekenhuan menteri ka Megalia yo arung arngut kidul kemat batemai haka kenhuan menteri. Lasya ban plib yang ikijaka mani belai ha Megalia hadin riu benai na kadau ka jingpang klam. Batshim tiu Air Marshal Amit Dev kum UAOC NC jong ka Eastern Air Command. Ki kubor ki babanya. Kasarkar ka yathu inne kasngi baka jingkot hakari na kajimpang COVID-19 kala kinjo siya ka prapulai point sanlai na kashispa. Hakini ki arpusaw kenta palat prapusan hajar ngut ki nongpang kila yoy ka jingkot na kaklam COVID-19. Ketenat kakot kakya kasarkar pedeng ka yathu baka jingkot ki briu kalakot siya ka sanpuar point new lai lak ngut. Kajingkiw ha kajingkot ki briu kalapinti kena baka pinduna ha kajingdon ki nongpang hakari hakabak hatu menta ki don satang khatsaw point kendai not nakashispa na kajingdon ki nongpang COVID-19 hakari. Kasarkar MTA kalapin long ka jingpin kala ha ka jing batikam ha ka ba arngut kinong mi khamat batamai kata iba dasakyat lamare bat UMLA ka HSPDP iba Reddington Lingdo Tongkar kila sya kintop ha ka kinhuan menteri mentakasngi. Ya baro arngut kini kinong yalam lapin bam smai ha Raj Bhavan da ulat ka Jilau Satyapal Malik ringkai ka jinya dan lang menteri rangba ka Jilau Konrad Sangma bat ki wede ki menteri ka cabinet. Laban pitkin mau bakini arngot kin bujli ya kakam jong iba coming one umbon kaseng NPP bat iba samlen malyang kaseng HSPDP. Hadian kajing kangdam kabane kumban riu benai kaswakar jela kalasya biang banple ya kayeng mani jong kijaka mani blay hakajela na do mentakasngi. Dehau benai leber mentau senam hakaba ka kang kerdeb yaki jaka mani belai hakanong ba bala haban kang dam yaka jela namar ka jingke ka klam COVID-19. Kasarkar kalakin tu ya baro ki jaka mani belai ban bot perking yaki kendon kasarkar bat baya i baki jaka mani belai baper hakanong ba kila pin kre ban pin biang ki jingdan kam hala ki jaka mani belai jongki. Kinong yalam niya baper kila pentikna bakin bot perking ya kikendon hala ki jaka mani blay. Kidon katukat ni na kinong yalam balang kila penpawi ka jingso kemen ban plebiang ya ki yeng mani bat ki jingye seng bat kila kintu lang ya baro ban bot ikin ka kendon ka sarkar. Hoy kaban ko aban ang ublay mon marbaro nangila duway kani bangin yo ban play kayeng mani kabaar pa ni ko aban ay kublay ro i government bakala ay ngi kani kalat bangila ban ya play no kayeng mani. नहीं गवर्नमेंट ने किया लेकिन इसको गवर्नमेंट तो पूरा देख नहीं सकता लेकिन हम लोग को भी अपना ये करना पड़ेगा गवर्नमेंट का भी सहायता करना पड़ेगा हम लोग को भी अपना ध्यान अपना इससे मतलब कमेटी के मिलके काम करना पड़ेगा. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi la kintui kipat nong syong shnong. Banyishim benta ha kajing yakop jongka menep kenang banyadan bentalang ha kajing penkala ya kapuli putih jongkari India. Lemba ke Twitter mentakisngi Modi la ong bakani kajing yakop kalong kalat kapabiang baha banyasami kimat kiba compare syapang ka National Education Policy Arhajar Arpo. Air Marshal Amit Dev ulashimti kum Air Officer Commanding in Chief of Eastern Air Command Indian Air Force mentakasngi. Air Marshal ulashimti na Air Marshal RD Mathur. Latung ya kum usipai yakun hapo ketenat sipai lingsun haka arpukandai terik unopra kat kandai spa prapuar. Haka jingtrei jong balapalat laipu prasnam ulala banher ki lingsun baper bat ki lingsun hikai jong ki sipai lingsun. Malau Snam haka shiterek urisau la jurakhi ka National Voluntary Blood Donation Day haka lengkari.
Laraki kanikasngi ban ai kublei kitu kiba ais nam sobha. Hakanikasngi ka Meghalaya AIDS Control Society ringkal bat ka jingya seng samla balang Presbyterian Maulai Nongkwar. Haka jingya trailang bat ka Meghalaya State Blood Transfusion Council kila penlong ka blood donation camp Arhajar Arpo ha balang Presbyterian Maulai Nongkwar hinekasngi. Habakren hakanikasngi i Dr. R. Alia Project Director Meghalaya AIDS Control Society ula banjur halor ka jingdan kam ban ais nam sobha nama lasyam bakibriu kiba ais ngobha yakas nam kilong kiba biang e. Ila banru bakitu ki bapang COVID-19 kila bandan kam yakas nam bat nakabenta jang kitu ki badan kam yaka plasma kabala banyo na kitu ki bakot nakajingpang COVID-19. We also want this day to raise awareness about voluntary blood donation. Why voluntary blood donation? Because people who donate voluntarily, we have found that they are the safest source of blood. As we know that there are some patients, COVID-19 patients, who may require blood. And for them, the plasma which is needed for them has to come from COVID-19 recovered patients. That's why we need also the people who have recovered from COVID-19 to please come forward and donate your blood voluntarily. Yaka National Program for Healthcare of the Elderly lapenlong mentakasngi Hashanti Van Leprosy Rehabilitation Center Nongpo. Hakani ka program lawan banishim benta do MLA ka Nongpo constituency iba Merel Bonds Im. Yakani ka program lasdaw na katanad jong kakot kakia house nam Arhajar Shipo. Habakren hakani kasngi iba Merel Bonds Im ilayaro yakasinjam balashim da katanad banwan syakmat ban lekmen lang bat kitemen kikro kibasa Hashanti Van Leprosy Rehabilitation Center. That this charity stood like a rock till today. And we are here today to witness this beautiful program which has been an initiative taken by Mother Teresa. And a long way till now, here we are, Sister Shalit and all the sisters are here. I would like to thank you for the dedication, for the service that you have rendered in this place and in other ways also. May God bless you. Mentapa inya petsuai ka jinglong jingman ka sunbedeng hasyalong. Ka jingshit kalong arpulai degree Celsius bat ka jingkriat kalong katnyo point nyo degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong prapunyo na kashispa kapor minstep at kanday po na kashispa hakapor janmin. Kajing hap slap kalong 0.7 mm. Kasun binayin kan dumloo hasyalong bat kijaka ba marjan kalaro bandan kajing hap slap ba malumala bat kajing tiit upertan. Siyaban pinkod inya pabiyang sa shisin syakimat bakongsan. Kiyo kajingkot na kajimpang COVID-19 hakari siya ka prapulay point sunlight na kashispa. Ladya bati kam tamay hakakinhuan mentri ka Meghalaya. Yo arung arngot kidur kamat batamay hakakinhuan mentri. Lasyaban plebiyang ikidya ka maniblay ha Meghalaya hadin ribanay nakadaw kajingpang klam. Batshimti u Air Marshal Ahmed Dev kum u AOC NC Jongka Eastern Air Command. Te parlok at tungila po siya bakod Jongka tukubor jungi menta ka janmin, hadu binesyam yang batpila siya kasi hakaju kapor kublay pi baro. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions. Whenever you cough or sneeze, always cover your mouth with a handkerchief.